Kabras Sugar mathiete na mbere kunyitirira ngathi ya ngucanio cia Kenya Cup mari namba 1 na points 40 thutha wa kwimathira points 5 weekend hituku magicemani na Mwamba kuria mainukirie Mwamba na points 46 gwa points 15. Na kukiharo-ini kia Impara Grounds kwa iho iredo hiyo kuri imwana cia Kenya Harry Queens thutha wa kuinainia Imparas na points 37 gwa points 24 ngucanio iria yateithiririe Harry Queens guthi na mbere kunyitirira namba 3 ngucanio-ini ici riri Impara macuhukite kuma namba 3 nginya namba 7. KCB macemania na Kuru Top Fry na kumira kiharo na points 49 gwa 6. Menengai Oilers no makiinukio hotani wa points 24 habatani-ini yao na Black Bland ara maikirie modo points 13. Min Machines meguthi na mbere gutirira ngathi ya ngucanio ici iria cingirite rutha weekend ino mari namba 12 thutha wao kuremererwo gutori imwana cia Noldies kuria manogorirwo na points 17 no makimathira points 3. Niguo kuhekanya hitahitano cia gibindi kia mbere kia Enterprise Cup na Mwamba Cup gukorwo igithakwo weekend ino. Ngucanio cia Kenya Cup itigukorwo igithakwo no igacokereria weekend yukite. Kenya Harry Queens, Menengai Oilers, Strong Molios, Min Machines na Kabras Sugar ni imwe cia timu 32 iria irakuruhanio mbĩtĩka-inĩ ici cia Super Cup na Mwamba Cup weekend ino. Hadini ha Kameme TV haro-ini riakwa jitikaga 6 Pack Juma kwa Kariuki.